عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Babul wudu'i utawi kiku bab nerangaken wudu salasan kelawan ping telu, salasan kelawan ping telu, menjelaskan tentang kesunahan wudu membasuh 3 kali 3 kali. An Atha bin Yazid saking Sayyidina Atha bin Yazid akhbarahu nyeritaken sapa Sayyidina Atha bin Yazid hu ing Ibnu Syihab akhbarahu nyeritakan sapa Atha bin Yazid hu ing Ibnu Syihab bener niki anna Humrana sak temene Humran maula Utsman bin Affan kang dadi pamerdekane Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Utsman bin Affan iku akhbarahu paring khabar sapa Humran hu ing Atha iku akhbara paring khabar sapa si Humran hu ing Atha bin Yazid annahu sak temene napa niku akhbarahu annahu sak temene Humran budak yang pernah dimerdekakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan iku ra'a ningali sapa si Humran ningali Utsman bin Affan ing Sayyidina Utsman bin Affan ningali da'a hale jupuk da'a mengambil da'a jupuk sapa si Sayyidina Utsman bi'inain ing wadah bi'inain ing wadah fihi ma'unil wudu yang mana wadah tersebut terisi air untuk digunakan berwudu. Fa'afragha mongko ngesoaken ayasobah fasobah fa'afragha mongko ngesoaken sapa Sayyidina Utsman ngesokno ala kafaihi ing ngatasi epek-epek lurune Sayyidina Utsman. Nih pertama oleh ngesokno salasa mirarin kelawan telu piro-piro ambalan. Faghasalahuma nuli kari-kari masuh faghasalahuma mongko nuli kari-kari basuh Faghasala mongko basuh sapa Sayyidina Utsman huma ing karone kaffaihi huma ing kaffaihi thumma adkhala nuli kari-kari nglebokaken sapa Sayyidina Utsman yaminahu ing tangan tengene Sayyidina Utsman dilebokno fil ina'i ing dalam wadah. Famat madha mongko kekemu mor-kemor berkumur. Famat madha mongko kekemu sapa Sayyidina Utsman wastan syaka lan istinsyak. Maknane istinsyak nyesep banyu maring irung. Wastan syaka lan nyesep banyu maring irung sapa Sayyidina Utsman. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Thumma ghasala nuli kari-kari masuh sapa Sayyidina Utsman wajhahu ing wajahi Sayyidina Utsman basuh thalathan kelawan ping telu
wa yadaihi lan tangan lan basuh tangan loro ne Sayyidina Utsman ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro wa yadaihi lan basuh ing tangan loro ne Sayyidina Utsman ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro salasa mirarin kelawan telu pira-pira ambalan. Thumma masahan uli kari-kari ngusap sapa Sayyidina Utsman biroksihi kelawan sirai Sayyidina Utsman sami. Thumma ghasala uli kari-kari basuh sapa Sayyidina Utsman rijlaihi ing sikil ing suku, yani sikil suku kaline Sayyidina Utsman, sikil loro Sayyidina Utsman thalatha mirarin kelawan telu pira-pira ambalan ilal ka'baini tumeka maring napa niku kemiren loro napa mata kaki ini kah remerean yang Madura ya kemiren luru bersama puluk luru. Tsumma qala nuli kari-kari dawu sapa Sayyidina Utsman qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa man utawi sapane wong tawaddoa kang lamun wudu sapa si man nahwa wudu'i hale umpamane wudu ingsun man utawi sapane wong tawaddoa iku wudu sapa man lamun wudu sapa man nahwa wudu'i hale kaya wudu ingsun hadza ya iki wudu. Tsumma shalla nuli kari-kari salat hadza wudu sing pundi ya wudu kaya ngeten iki talatan ping telu niki terangake hitung-hitung niki hadza yaiku wudu ai talatan summa shalla nuli kari-kari salat sapa si Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini ing rong rakaat la yuhadditsu summa shalla nuli kari-kari salat sapa si man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla nuli kari-kari salat sapa si man rakaataini kelawan rong rakaat la yuhadditsu kang ora nyeritani sapa man yakni tak mau ngomongan tidak membicarakan fihi ma ing dalem antarane napa niku wudu fihi ma ing dalem antarane rakaataini fihi ma ing dalem antarane napa rakaataini nafsahu nafsahu ing awak dhewe nikman maksudnya tidak membicarakan di dalam hatinya yakni syai'un minad dunya selain daripada salatnya khusyuk di dalam salat la yuhadditsu fihi ma di dalam napa dua rakaat nafsahu ing atine man bagus dalam salat sekalipun dua rakaat ghufira mongko den sepuro lahu kadhe man apa sing den sepuro ma barang taqaddama kang wis dingin apa ma bayane ma min dzambihi nyatane saking dosane man ghufira mongko den sepuro lahu kadhe man sapa apa sing den sepuro ma barang taqaddama kang wis dingin kang wis dhisik yang berlalu apa ma bayani ma min dzambihi saking nyatani saking dosane man. Hadis ini menjelaskan tentang kesunahan tiga kali di dalam melaksanakan atau melakukan wudu. Dari Sayyidina Atha bin Yazid telah mengabarkan kepadanya Humran Maula Utsman, yaitu Sayyidina Humran yang pernah dibebaskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau menceritakan bahwa menyaksikan secara langsung bagaimana tata cara berwuduknya Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau mengabarkan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan minta untuk diambilkan bejana. Untuk meminta kepada beliau Humran untuk mengambilkan wadah atau bejana yang di dalamnya terisi air untuk wudu. Kemudian Sayyidina Utsman fa'aghfaraga ala kaffaihi thalatha mirarin.
Kemudian Sayyidina Utsman menuangkan pada telapak tangannya 3 kali lalu membasuh keduanya. Sebelum beliau melaksanakan wudhu, beliau membasuh tangan beliau 3 kali. Sunnah nikah hukumah. Jadi ngasain sebelum membasuh muka nikah, telapak tangan nikah becoin telok kali. Juga sunnah adalku egosok. Egosok. Nah, adapun kesunahan nih banyak. Di antaranya tatslits. Melakukan 3 kali. Nikah kesunahan wudu. At-tatslits pertama as-siwak, mohon jelas siwak. Kemudian tasmiyah, membaca bismillah. Wa ghuslul kaffain, membasuh 2 telapak tangan, hukumnya sunnah. Jadi sebelum wudu membaca bismillah, bersiwak. Wa ghuslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan. Nega beco kami kosok. Senapa kali? Telok kali. Mon epa kelocor jadu telok kali kelocoran. Mon epa cangrep ndak jeding raja ya telok cangrepan, cangrep kosot, cangrep boleh. Atau cokop epa gulih dalam aing gela kelaban niat situng 2 telok taslis sampun. Mon yangka situng pemasok boleh, angka boleh 2, masuk boleh angka boleh telok. Nah, membasuh kafain ini kan membasuh kedua telapak tangan ini kan hukumnya sunnah. Nah, jadi mon mampu, mon bisa lakonin, ya lakonin, anggap enteng nih kan. Kemudian at-tatslits 3 kali, setiap basuhan 3 kali. Maka kesunahan daripada berwudu, ghuslul kafain wat tatslits. Lah nek kanto saya terangake adalah tentang tatslits. Fa ghasalahuma becoen 3 mirarin, telokale becoen. Ghuslu kaffaihi qabla idkhalihima al-ina, sebelum beliau mengambil air di dalam bejana tersebut untuk melakukan wudu, beliau mengambil air untuk dibasuhkan kedua telapak tangan beliau 3 kali nikah hukum sunnah. Thumma adkhala yaminahu, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, mengambil mengambil air dengan tangan kanan. Thumma adkhala yaminahu, memasukkan tangan kanan ke dalam bejana. Beda sebeda aing mun nisbata jeding engki jeding, mengambil air dengan tangan kanan. Terus famat mado, kemudian berkumur. Jadi marena mecoen tanang telok kali, kemudian mengambil air dengan tangan kanan, terus egabe mor-kemor. Ini kesunah. Niki beda manfaatah, bada faedah dari wudu semacam ngak nikah. Taib. Kemudian matmadah, juga kesunahan matmadah nikah. Matmadah berkumur. Berkumur hukum sunnah, mengambil air kemudian kekemu berkumur. Wastan syako, nyesep banyu maring irung. Mon sambian bisa kemudian mari mari berkumur ngalak boleh, mari buang aing ngalak boleh, sedot sergu. Mon bisa, mon tak bisa cukup lebutok. Male oleh kesunahan sekalipun tak sesep. Karena orang mon tak biasa terserna. Mon mur kemur mungkin gampang, tapi mon istinsyak nih mon bene orang se ahli nyergu aing dalam elong neka mon tak biasa terserna
nya tasarna asimun seberang galer. Nah maka mun pace tak mampu istinsyak kelaban cara sesampurnangan kah minimal ngalah aing pemasok ke dalam elong pokok berdesa masuk malah oleh kesunan istinsyak. Kemudian tsumma ghassala wajhahu, baru kemudian membasuh wajah daripada Sayyidina Uthman kala mulai wudu thalathan membasuh napa membasuh wajah thalathan bahkan meninggalkan nikah termasuk makruh. Tarkut tayamun, mengambil air dengan tangan yang kiri, hukum makruh. Kesunahan mengambil air dengan tangan yang kanan, tapi tarkut tayamun, meninggalkan menggunakan tangan yang kanan, hukum apa makruh. Di antaranya watarkul matmadah wal istinsyak, sopaja tak termasuk kul dengan kehukuman makruh. Engki walaupun tak tiga kali pokon mor kemor. Karena tarkul matmadah wal istinsyak hukumah makruh. Jadi mau langsung awudu ini kah jelas mau meninggalkan sunnah, sedangkan Nabi SAW bukan contoh singak nikah at-tayamun, kemudian tathlith 3 kali, matmadah berkumur, istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, kemudian tinggal wa tarkul matmadah wal istinsyak hukum makruh. Wa ziyada ala thalath, cukan kemakruhan lebih dari 3 kali, membasuh 4 kali, membasuh 5 kali walaupun airnya banyak. Wa naqsu anha, dan kurang dari 3 kali sekalian atau 2 kali. Membasuh 1 kali atau 2 kali hukumnya makruh. Hati-hati nih kan. Dan mengambil air pun dengan secukupnya. Wal israf fihi, israf berlebihan di dalam mengambil air sampai sekalaan setengah tembah mun kelaban 1 cangkir satu cibuk nih kampun cukup, secibuk nih cukup, atau setengah cibuk nih untuk 1 basuhan wajah cukup, yang kisah cukup al israf fihi, melampaui batas dalam menuangkan air nih juga hukumnya makruh. Taib. Jadi cek tinggal nih kah mor kemor istinsyak telo kali nika lakon ini kah ya nika lakon ini kah karena nika kesunahan tetapi napa siwak nika kesunah, tasmiyah membasuh telapak tangan, matmadah, istinsyak, tathlith, nika hukumah sunnah. Tetapi se makruh ning kanto tarkut tayamun, awudu bi sekacer, atau mendahulukan tangan sekacer sebelum sekanan, terus kopeng sekacer sebelum sekanan, soko sekacer sebelum sekanan. Wa tarkul matmadah, meninggalkan berkumur, wal istinsyak, meninggalkan istinsyak, wa ziyada ala thalath, lebih dari 3 kali, lebih dari 3 kali hukum makruh, wa naqsu anha, dan kurang dari 3 kali hukum makruh. Kenapa? Sebetulnya banyak di sini kemakruhannya di dalam pelaksanaan wudu. Akan tetapi yang disebutkan adalah tarkut tayamun, tarkul matmadah, tarkul istinsyak, tarkut tathlith. Wa hadhihi fil asli sunan. Karena asal kesunahan wudu kinikah. Asal kesunahan wudu ini kan kinikah. Tarkut tayamun, matmadah, istinsyak, tathlith. Wa hadhihi fil asli sunanan. Nika adalah asal daripada sunnah-sunnah wudu. Kemudian wa sunanun ukhra lam yadhkuru tarkuha minal makruhat. Adapun selain yang disebut ini
meninggalkan selain daripada tayamun, madmadah, istinsak, ziyadah ala thalath wa naqsu anha, aneka tidak disebut karena bukan asal kesunahan daripada wudu, maka hukumnya tak makruh. Semakruh kini kah tak mur kemur ngacer, tak mur kemur, tak melebu aing de elong yan istinsak, tak telo kali korang dari telo kali. Nah ini kesehukuman apa makruh karena kocak aslu sunan, asal daripada sunnah. Taib. Jadi diperhatikan ongku nih kah ya, kesunahan karena hukum makruh. Banyak orang saya tak memahami tentang karo sunnah, karo tak berarti nih beda asal kesunahan saya tak bisa tinggal di dalam wudu gini kah tayamun ngada aki kanan, mendahulukan yang kanan, kemudian istinsyak, kemudian madmadah, kemudian istinsak, kemudian tathlith telo kali. Nah ini kak cek sampai korangin, cek sampai lebihin. Mun tak bisa kapi doa, bodi setiap basuhan beda doa, kemudian banyak bacaan di dalam wudu, bodi siwak dan lain sebagainya, banyak kesunahan. Nah, tapi minimal nih kepon cek sampai tinggal. Ya, kenapa? Sepertama tayamun, mendahulukan yang kanan, kemudian madmadah, berkumur, kemudian istinsyak, kemudian tathlith telo kali. Ya, membasuh 3 kali basuhan. Nah, apa debun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian membasuh wajah, Sayyidina Utsman membasuh wajah, tangan 2 sampai pergelangan. Jadi harus ilal mirfaqain, sampai dekat pergelangan. Korang dari pergelangan berarti tak sah wudu. Paham ya? Jadi jangan asal-asalan, dipastikan air wudu nikah mengenai mirfaqaini ilal mirfaqain, dari ujung jari ilal mirfaqaini sampai sikut 2 nikah. Sampai sikut 2 atau pergelangan. Kenapa bahasa Indonesia ini nikah? Masuk sikut, bener pergelangannya. Bahasa Indonesia kok. Ini kah? Cengkol kertemen kakek. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala. Tetapi sunnah mashu jami'ir ra'si. Mashu jami'ir ra'si. Sokapina cetak ni kaya sain sunnah hukumah. Makanya kesunahan wudu nikah mun sampean mereka ambil air, masukkan tangan sampean ke dalam air, kemudian masukkan cangrepnya, masukkan terus masuk ke tesaki tes nikah dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Hukum sunnah karena nikah termasuk kesunahan membasuh mashu jami'ir ra'si, membasuh seluruh daripada kepala. Nikah hukuman apa sunnah, tak wajib. Hukum sunnah. Makan sunnah nggak nikah. Termasuk takhlilil asabi'. Takhlil nikah sunnah, tapi meninggalkannya tak termasuk makruh. Si makruh kikila aslu sunnah nikah si makruh. Takhlil nikah hukum sunnah. Tayamun sunnah. Zikir juga sunnah, tetapi meninggalkan zikir tak makruh. Benian bareng madmadah, istinsyak, tayamun, ben tathlith nikah. Ya, paham ya? Jadi dipastikan aing nikah depak deka pergelangan atau dek sikut nikah. Salatan. Thumma kemudian ghassala rijlaihi thalatha mirarin ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mengenai kedua mata kaki, sampai dekat remerean. Jadi mun dibebek remerean nikah mata kaki tak sah berarti.
napa tumit dan apa nyaman bahasa Indonesia dia mata kaki lah. Jadi banyak orang tak ngerasa aki meco aing tak sampai depak mata kaki neka ya, maka harus ilal ka'ben, harus depak deka kedua mata kaki neka aing neka harus becan nih kedua neka. Makan congok kade sebelum yasain kapi ya tanang sokoh congok kade tahlil congok kosot takok bede cet takok bede sesuatu seteti hail penghalang daripada aing. So nah sokong ke sini ke congok kade congok beco kami becoy tahlil juga telo kali beco telo kali sekacir tahlil telo kali beco pecek sampurna nah. Karena banyak wudu gara-gara tumit nih gara-gara mata kaki nih kah singke wudu tak sah, kemudian sholatnya juga napa tak sah. Nah sholat sesampurna nggak nikah matmadhah istinsyak tayamun kemudian tathlith 3 kali kemudian sholat 2 rakaat bisa sholat 2 rakaat li syukril wudu kemudian sholat tak napa wudu nih nggak wudu nikah seperaga akitin yang Sayyidina Uthman ibn Affan thumma sholat rakaataini kemudian sholat 2 rakaat yang tidak membicarakan urusan dunia dalam atena fokus dalam sholat 2 rakaat kala ghufira lahu ma taqaddama min dzambika barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini kata beliau Sayyidina Uthman bin Affan kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak berbicara antara keduanya bicara dengan urusan dunia dalam atena berbicara di antara keduanya maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu sana sepora kapibi Gusti Allah. Awudu nggak nikah kemudian sholat 2 rakaat sesampean tak kertek apa tak omong apa sampean pun. Mare wudu langsung sholat tak mau ngomongan kade sampean ya. Atau dalam sholat sampean ki akan tek bareng-bareng selain fihima dalam rokaaten gele. Jadi syarat tangki harus cepat mare wudu doa keluar mare wudu mare seneka langsung sholat 2 rakaat wudun sehingga nikah man tawaddo'a nahwa wudu'i barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini kata Sayyidina Uthman bin Affan kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak berbicara di antara kedua rakaat tersebut fi nafsihi nafsahu ing dalam ing awak dewi ni sinten eman ghufira lahu ma taqaddama min dzambih maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya luar biasa. Cuma sini kamu loloh jadi istinsyak matmadhah menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal hukumah wajib nih kan wa min sunanil wudu al matmadhah wal istinsyak wa huma wajibani inda al Imam Ahmad tetapi menurut Imam Ahmad ibn Hanbal napa wudu napa matmadhah dan istinsyak berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung hukumnya wajib pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal wajib hukumah wa tasmiyatu juga wajib hukumah menurut pendapat Imam Ahmad wa ghuslul kafain benih sunnah membasuh kedua telapak tangan hukumah wajib menurut pendapat Imam Ahmad. Imam Syafi'i sunnah hukumah maka cek tinggal mau tinggal hukumah makruh pendapat Imam Ahmad wajib hukumah maka mau tinggal hukumah makruh ya. Nah, neka belajar pada belajar neka pada ngestete nak kutu ngestete neka ya. Jadi cek tinggal neka mendahulukan yang kanan kemudian matmadhah kemudian istinsyak mun tak bisa nyerguk ke dalam elong latihan kada pokon pemasok kada tak pun sekone masuk ke dalam elong kemudian 3 kali kurang dari 3 kali hukum makruh lebih dari 3 kali hukum makruh. Ampun paham iki. Kemudian sholat 2 rakaat sholat fokus sholat khusyuk ya tak ada jedah apa sekali antara wudu dan sholat akhir maka
sepora tining Allah Subhanahu wa taala tu satu sana. Cuman karo terus sepora keng tak usaha neka bukan berarti mau gampang cabut de penghapus dosa. Dadi maksiat deki wudu petepak salat elang. Kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sepora tu sana bener hadis teh. Keng pasai kebai alat untuk nambah dosa. Beda orang ngak nikah bola. Beda orang naudzubillah tsumma naudzubillah bahkan azina nikah. Azina kedua nikah. Orang laki bini nikah azina. Terus sebini nikah ngocak, ma ada dalil. Selaki nikah ada dalil, ada dalil dari rumah. Awudu pesempurna, asolat 2 rakaat maka dosa sepora. Nyaman. Hah? Karcus apa aja awudu mandi marah mandi awudu apa aja nggak sepora lah nikahnya mana orang nggak nikahnya mana sembrono justru hadis nikah menjelaskan kesempatan besar bagi kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Caranya hanya dengan berwudu dengan sempurna, madmadah, istinsyak, tathlits, basmalah, kemudian membayar sholat 2 rakaat, wudu 3 kali nggak nikah, kemudian 2 rakaat sholat, maka kesempatan besar untuk diampuni dosa-dosa kaum panjenengan. Nah, jadi coba bengki walaupun tak terus-terusan, hanya terus-terusan berat. Kita coba sekalian 2 kali be. Ya, deki mun terbiasa bisa napanya mana eropel kada mungkin sampai nanti masjid usolli sunatan li syukril wudu'i wa tahiyatal masjidi rakaataini keneng atau kebai salat qabliyah zuhur atau qabliyah asar kemudian ba'da kiala kulli hal beringaki bi sunah selain kada sobaja tak berat marsineka biasa aki mari wudu salat sunnah 2 rakaat wudun pae ngak nikah mor melepu aing ke dalam melong mecoen telo kale wajah telo kale cetak telo kale tanang kopeng telo kale sokoh tanang telo kale sokoh telo kale kada aki tayamun sebelah kanan kada baru sekacer kanan sekacer kemudian sholat 2 rakaat insyaallah sepora tuh sana ya tadi matermu bisa ngelakonin. Amin tadi ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Babul istinthar fil wudu wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala